berkaham ani mungke khunsu pradeberma ani kami hinke takajala women's polytechnic diploma in medical laboratory technology nai pori tongo hinke ani hobby hinke rit tagna ram chaja gutai mamai rosakna ro moni koramai khapong bukta mobai yali tipucha ko mobai odema jura 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 lumbai amba Tiprasa jatona no ani bung agar deburma women polytechnic college so MS Tiprasa naharai puntu gai ani baby school gai St. Andrews school gai ani hobby sangkan gai no phanam no phanam sada bu Mungkin nak kampung nggak ada no. Volunteer no banyak kisah nok si tuh kenyaman dia tahun mana dia tuh bayar deh. Nok sih udah pernah nok lah udah pernah. Nok ke paru nok rau paru aja usul. No volunteer no banyak kisah nok sih dia jangan pun makan tuh bayar deh. Hai tahu buku udah pernah. Kayaknya sih udah pernah mau buku ini pernah. Ask a question. No pernah nih, ini nih hobi dah nak duty deh tuh. Nok pernah sada bu. yang metric pass ini memang kita borgola di apa high secondary school yang entrance exam huई 3.0 दा technology हुआ CS sorry computer science and technology branch ना हुई admission का हम बात करते हैं ना Ani mungkin Priyanka. Tomari. Any hobbies in the traveling and dancing? Traveling and dance. Hobby this dance right? Traveling. Boro travel take sama. Angga, ang monta lo thang ha. Jumping lo thang ha. Tiprasa bayar kayak pun jaga datang kan? Hai ko. Bos jaga sote berai mana alam manzur kan? Angga monta mo. अच्छा कैसा कोई से recently कैसा traveling rider tinggal minum saja mah Seriasa. okay next break Sadakaham jotono ani mukhe Priyanka yang ani para Amarpur. आराम से साथ कोनो टेंशन नहीं था college बुकुम रो College के TTAADC Polytechnic Institute के branch के electrical engineering. Hobbies Ritabnani MLA के खरोसा engineer उन्नानी न Endrapuri Maharu train के तो हम तीरों रोंगो आसुनो train के normally Slunya kalam maawadi marodo wakring ro abu asun. Tau hari pun bu fang tok manusia tu angkai dong. ini bung tam Priyanka yang Baik, no khazama joton. next. Good afternoon everyone. Mungkin aku sedang mungkin anda baca ini, mungkin anda tahu currently I'm studying in TDI, Tribal Institute of Technology. Mungkin aku tahu civil engineering. Mungkin anda ini revolutionary. Aku sedang
Hobbies traveling and listening music. Especially for artists and also non-sing. Revolutionary bench kamu mentang bench kamu acha kamu kokborok betam ni Society ke काम खाने या बोलता so amon bagai tam kelayan tang nang saya depan अब हम बगुतो पूरा पूरा कोड में नहीं करेंगे हम पर पूरा नंजे वो मेथड्स ऑफ सिंगर आप एक इम्प्लाई करने real life play kayaknya di sini border naki cini table sarung ni bagai Yoga world ni bagai kenin bagai kaya suggestion tong nai nang first to ni jini school ni dol ni bagai kadi aro experience nang kaya nang min palak bagai kadi aro experience nang kaya nang bola table bagai sama kaya mana amo kaya ni bagai suggestion yes next Good afternoon, everyone. I'm orchestar. I'm Chelagang. Branch district. College name is Moti district. Polytechnic. And one always get Indian dancing. bodies no songan gan kaisa tamu music isi tamu bagai Ini mobile dah tau, ini mobile tamu itu dia. Ini favorite song tamu itu dia tak? Yang ke song ini tadi borok tamu ini borok dia song. volunteer no osana masa Volunteer itu nong mobile lokal lagi dia. ka aro no asu kompai chamai Tadi ini favorite song tamu tadi, nak bogan no perform kayak nama song. Rian, tamu gan ni mung tadi. Hah? Periksa mic buku kanan tulangnya sakit kena itu. Kan ni mau mana saya di mana? Neng bogan mai besar muncul. Aja kaisa bini bosai tongnya karena partner mic na dibincang. All the best. Mungkin nanti tunggu no. Okay. Nice. Jodoh yang apa kita? Next. Di program itu nana, anu ayub deberma, anu ngangkai borkatal ni, ngangkai ani branch ngangkai civil, ngangkai tiga edisi politeknik. Tambra. Civil. Ani hobi ngangkai football, Ronaldo. Lalu kan, ini style ngangkai. Bol latih pun bisa bol latih ini. Sangsi na jom ni ke kaisa follow klub din na. Jadi so nung kaisa klub nung de Ronaldo ni. Bol gol di mana boleh kaisa signature book lu, among nang butuh datang.
ठीक है चलो भाई इट्स ओके तामंग नाय बोलो तोर खाय तामंग नामो जोंना इंजीनियर तो नाय माने बती लेवल इंजीनियर फ्री के कॉक्स है आराम से मिन नगर निन दारा कॉक्स है तो मायगा और कोनो केम किमेंट बे और जब निन दारा निन बाइसों आसु तो ताम खान इंजीनियर ना बगे सिविल इंचा को ना अच्छा ठीक है ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर आयु देवरुना जोधुन दी कहम दे और मानसा थाने रोमा हमबाय दे चिनी जोनो जरनाय रोमा हमबाय आनि मुखा एलिजाबेथ कलय आं गुवाहाटीनि ताबुक टिके एडिसि पलिटेकनिकआव फराय दङ आंनि सोलोंमानि खा इलेक्ट्रिकल इन्जिनियारिं आंनि हबिस खा सिंगिं आं मार्टिन गान रोजाबनो मोजां दा हमके तिनि सुंग तांसा नायनि लेसन निन खोपै एलिजाबेथ कलय रोजाबमानि तांसा सब खोनासिन दङ तिनि मुंगरी हालक मुंगरी हालक चिनी गुजारो बबहा सायमाया बाय नेक्स्ट Buskan pahali deh. Jalan sini. Ani mungke Ishak Debarma, mungke ani kami ke Bisham Bansaram Nagar, mungke an Sumoti District Polytechnic Loper Tumor, branch ke Computer Science and Technology, hobby roke game software Go game. any game. PUBG. Outdoor game to more game. Indoor or outdoor. Outdoor tam no bisi hamza. Outdoor last mane cricket aku kisen satu. अच्छा recently Asia Cup उनका सही जमा सब उपाय क्या Asia Cup India. terus sorry it's Sri Lanka next पहिला जताना समय हरो अनि दादा ते बाई के सार सोने निसो जताना न आं सानाबो सोङो त हंगे नर आनि बुंको मोनसे जानाय हंगे आनि बुंखा नर जत मासनाय नर जेफोर कोन नर को आनि बुं युज मा खायो आनि बुं युज खायाखै नर मासने जेफोर प्रोग्राम ते अंत मादे नर आंगासो Kokborok Maya ang biang sih. Oke, Z nang mama ni bisa di. Di yang pas tadi. Ikan ang sanai sasinai kan. Ani bung kha hambai dia. Kang ani parang kha parpurgo narai kha para gumati district go. Kang tabu pore wo Omen Polytechnic go. Kang ani branch kha MLT now pore wo. Asu. Masuk pun kemana ya kita? Mama ni dance. Ani hobby kha like dancing, cooking, traveling. Yeah, they friends banyak. Ang college khay man yang kabama friends ng kang kaya ani friends ro bojo to kaham mo borok bai borok wana saza go se ang to mat ko borok to asu Kisah se musaman nalen tatam hin, uluk pemairo.
No, bisa kan kamu baik. Wah. Sama nih reaction. Sabar 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 ini. Bisa disiplin engine kayak tempat camai. Ayang tas senang lagi aku kelai tangan tuh. Satu sekarang hari ini. Belakin na ito. Okay, sampai. Kisah ambus kong kailangan ko siya. Kaya ambus kong kailangan. Next. Aso benaro dito. Ayang benaro. Kelainnya situ masuk yang kita sendiri. And tayo kisah disiplin maintain ko aja. And volunteer ang ko niya ang backstage ko exam at naman. Hanya ko yung kisah disiplin maintain ko aja. Jatunan di wakaham, ani mungka salka devorma, ani kami ni mungka, tagardulan ni mai parawo, ang tabu TTADC Polytechnic Institution of First Semester Civil Engineering Polytechnic, ani hobbies roha, listening music, ang ani aim in life, koroksa contractor naman. Listening music, gan na po. Ani, just pun gan. Komputer naik. Hah? Mungkin ngomel like kayak Ini. Ang buti na di guna na ito. Sibuk naga, wajib juga romantis waktu. Chan dengan civil engineering pori tangkai kontraktor kaya mo sokan itu saya mendikan. Mana kontraktor kaya bisa an family lebih soal mana jarang mah. Engineer kaya family cuma ada. Sabi. Dan sebab no khadi काम पे no, itu no kontraktor bukai mana civil engineer bukai mana dua no. Jasapon family. Itu no काम. No, 타지공 사는 친구. Dan dia tentang engineering puri tu. Anpura tentang contractor mana. Hanya tu. So, hanya kau ya. But mana asal sanam kita ni. Ni life no bisa tujuh sahaja tu. Dan engineering puri tu kamu pun apa kom degree tu. Hanya tu. Highly qualified degree. But highly qualified degree mana ni no bisa tujuh sahaja tu. Highly. Dan tujuh sahaja wan suka isa tujuh sahaja suka ni. Tujuh nanya. Jadi apa? Asal apa? My name is Naimari Devarma and I'm Kaziranya Tongo. But Krishna Nagara Masang Batongo. Agi Yakli School ni hayo. Women's Polytechnic CST now. And hobby ka tennis. Ni hobby is tennis in samani. Amo ki long tennis deh na table tennis. Long. अच्छा, गए नित्य दत्त का, थोड़ा सा,
বজাগাও মানে থৈনিয়া জাস্ট নগো প্রেক্টিস খাই আচ্ছা ঠিক আছে এমনি আরোถึงน้ำมูจงไก่सोरน้ำมูจงไก่মালান চনিবা সকাইছা দङ আজাगा सोरनिमोन হামবাই Elders, and you all dear my friend. My name is Clinton Ochoy. I'm from. Hello. Kisah mungkin di yang dari pasar ini. Hari pasar. Sorry. Good evening, everyone. Respected elders, and you all dear my friend. My name is Clinton Ochoy. I'm from Tiprasa. I did my schooling from Holy Cross, Tiprasa. My branch is civil engineering. My institute name is Gumati District Polytechnic. My hobby is to play basketball. My aim in life is to become a civil engineering. Stephen Curry, 3 point. He is poor in dunk, but he is good in 3 point. Civil na? Yes, sir. Civil ni kaisa form to full name cycle. Civil ni full form. Ngunto civil warna cazagai purika. Tabu kamu civil taki purika. Kai ni full form rock. Bisa saya kenal kan? Sorry, I don't know the meaning of civil. Agai nang taki civil select kai kamu kaisa saya kenal kan? Yeah, Family ni pressure na ni sak saja bina. my own choice. Then you should know the full form of civil. Okay. Thank you. Next. Tipor kaham jotono no ani mong Ilina Deborma ani para angha jompujala ani hobbies angha drawing and Saya jangan ada kisah 1 minute. Bin bung tam kan? Clinton Ochoy. Clinton Ojoy. Continue. ani mong Ilina Deborma ani para jompujala ani hobbies angha drawing and DITO electrical branch na pori jongo ani aim in life angke engineering na mo jongo hobbies angha drawing Ni mutam sanam. Ilina Deborma Go branch ni electrical electrical. Ngan side mana nang tangi electrical department open choose kaya. Stream no. cause ang ma sa jo ang katai family ro ko mo no na ding ne support khayo man bale Nang sabi mo. Okay, ang mga ko ekta electrical basic courses nga nang side mana. charo mo lasak man lag Ganun ba kaya chalak sa nang side mo ang kaya. Ni family ko electrical kaham ni sa utan na. he mo ang niji ko sa jo kung ka bana khata Ni si tama mo chaza ko si electrical. Nang sa sila chaza rin na ako na choose kaya. Saya mana? sai man lag sir Acha. So next. Good morning, sir. Te madam, te ani dara bai song te ani sak salai mo fungka ham jotono. Ani bong Bishna Deborma te ani gamin ka Bishamganj ang puri family ka Saint Xavier High Secondary School te ang tawag TIT Tiprasa Institute Technology College of Electrical Engineering khai tomo.
Te ani hobbies ka singing te dancing. Hamai. Sabtu kuna mana puno korang ka asik bor singer mana mana. Try to kan. Hanya hai kaisa sama ni kong lain semua bisa. One should in the Indian Idol passages. Bisa kita kita. Ni mumbo bisa na development ba bisa na development ni kan bisa kena kita semua. Fiang bisa na development fana butuh ni kan secernai. Raga dulu. Nengle tanggana lama bangase angle sebabai tongai daciku angle sebabai tongai keciku angle sebabai tongai. Hamai. Ani buong di rumah ani kabin keracun Ang tabu kia di college sokori tungo hasiaro ani branch sukai electrical engineering ani hobby suke maui shoni chisa boro sudah mai shoni ai sudah mai Cak disebut tamu tu betul. Je ukoro mutu franza ke muya sa semua dah mosto ben mosto deh. Engkai ni nama kan sudah kerja kayak kan, sudah mau itu pernah pokoknya kan. Acha, last kali question ini bagai cooking bena hobbies. Kaisa ada himani bung sadi, tu ini hoje payu tabo, and then tu ini nanti nama kemau itu. Very good. Next. Hello. Good afternoon, everyone. Kisah pocket ni ya. My name is Vishal Riam. My name is Vishal Riam. I'm from Kokborok, and my branch is civil engineering. And my hobbies is to play games. Aim in life to be an engineer. Civil engineering. Acha, PPSC exam riboy, nun civil of chakri mangka. Ni first post ta mutom nai. Mana as a engineer. No idea. Nun first junior engineer kayak kaisa post re jagram nai. Win pore te pang assistant engineer, executive, as superintendent engineer, win pore chief engineer kayak tu. So next. Mau belak ini serius question suka pada exam nama hai, buat result suka. Kita file question sendiri. Interview enggak, buat Pura ini job interview nama hai. Kita file sendiri. The next beri. Nonon dibar kaham, ani mungke khunse pradebarma, ani kami hinke takajala, Women's Polytechnic diploma in medical laboratory technology nai pori tongo, hinke ani hobby hinke rit partner wang chaja gutai mamu rosana ro. अच्छा अनि कैसे क्वेश्चन तो हो नंग तो सावजे निनी हॉबी कुकिंग तो नंग कुकिंग माने तो कुइजिन मान ना माने इंडियन चाइनीज जो तो
Na sudo Indian chini. Ang Indian singke ba Indian umano. Kai nang Indian kai nang Chinese cuisine rok saya na. Chowmin rok. Chawo happen os hongjaya kuta. Acha mane nang to sao je Indian kai nang Indian shimi rok mo. Kai Indian kai to nang Chinese rok to sanai opti hai. I chawo happen os hongi Nigeria kuta. Acha. Kunjupra, nang to rignai tabun sauta sino. Rignai ang panatang ke, tamu nasi ke, tamu quality no nai. Rignai kaisa jori sum panatang ke. Mana beri apa rignai panatang borok pula tamu nasi. Mana bahagia amo kaham lagi bahagia. Saya mandar sebagai baik. Betai rong na ye hingke tai tang mani kupung. Baksa dong kesen betai rong. Betai kesen hingke tai sekom rok. Hingke tang mani kupung kan ke betai sedam rok. Am hai rok tak. Yapai boleh na. Yapai rok. Yapai kaham. Baksa dong go. Hain tadi shimi tanggo kaham ke tagya. Mungkin kalau sudah tu kayu sur pak na. Kaisa takku. Kaisa. Jadi bom rignai dong. Hanya saya mana boleh tak. Sikla jama thei hingkai ke lokha poti hingke jama thei bar am hai rok dong ta. Hingke ke ko kebang man ori kenai kebang man. Nggak pada jeng bin banyak pakor lainabo kaisa rignai. Tahu bagai kami ke sini am hai quality tong namo. Sini Tiprasa bisi macam. Angjo tu namo apa kaisa hobi namo semua zaman sa jeng sekarang rignai tang ni at least bagai bin bagai pada jeng tu clap bagai ni. Hambai. Tunggu. Kasih rignai related question, sir question ada saya add kayaknya. Ani question ka, nang jatuh rignai tangar bu. Nang merma tong je tabung ni sikli ro. O cini, o culture, o rignai tabung ni culture. No jotoh no serna dana, tabung ni wansuk na. Serna nambu. Acha. Engkai jeng obono jotono serbai cini Tiprasa ni future bom ting mana tang wansuk. Cini tebo cini rignai na macam tabo cini borok sini kane tongna bagi da na obono tebo jeng kuzugot lang na bagi jeng bom ting hake jeng borok cini culture not lang iman. Nang tamo wansuk. Mana angke sarang mucunggo, baksa tunggo, kebang ma on kaina mucunggo, baksa tunggo di tangna mucunggo, bebang to homania, hingkan ke ang sarang mucunggo di tangna mucungmai rok hingkan ke norok sereng di, tag di, hingke tai norok, paina bo nanglang tabuk to onek di rok damungi tunggo di ginai rok, hingke kebang ma borok tunggo pai mania, hingke ang bong na sarang mucunggo sereng di ginai. Thank you. Jeng kisi family tongon di jeng sar semno kisa langsung anu jeng risha baik tai pumruinai sar semno kisa langsung aja tabu abu ni aku jeng jadi tesha jadi zaman itu gendor kisa side set ke pasti tongon di sir please kisa sar dibagi apa umum kami hobis tadi Berdok baik kisah bus ngawi pagi belai kuno ham kantor. Good afternoon, everyone. Respected chief guests and seniors. My name is Gaurav Riyan. I'm from Kumoti district and currently I'm pursuing civil engineering in Tiprasa Institute of Technology. It may be odd, but I don't have any particular hobbies. That's all. So, Gaurav, how do you spend time at home? Usually, what do you do? In smartphones. Smartphones. So, I think it is also part of your hobby. Anything you like to do most of the time, it is. Maybe you don't know, but that is a part of your hobby. Is it? So, smartphone games or Games. what type of games? Multiplayer games. Multiplayer games. So do you feel like that's the right thing to do whenever you're free? Or that's just like your hobby, is it? Just temptation. Temptation. So you know that that is a temptation. So do you try to like flee from that type of temptation? I tried, but I can't get over it. So
will it be helpful in future? What do you think? I think it will not be helpful. Or you are still trying? Or did you like? Yeah, I'm trying. You're still trying, right? Okay. Okay, Gaurav. You said you are addicted to mobile games, right? It's very tempting to you. Okay. Then what if when you grow older, there will be more tempting things that will come to your life? So at that time, what will you do? Will you be able to control yourself? I'll try my best to get over it. Sir. You'll try your best. Okay, so for example, this thing, one more very tempting thing that is very problematic to our society nowadays is the thing of drugs. Okay, this temptation in among youngsters is very problematic to our society right now. So what happens? What will happen if, I'm not saying that you will do, but what will happen? What will you do if this thing comes to your life? First of all, if it happens to me, it will be very bad for my life and my lifestyle. Okay. So I try to avoid it as much as I can. As much as you can. So are you saying first you will try it and then you will decide? It's not like this. Then, what do you think? Like the saying goes, prevention is better than cure. Yes. So this is what you should do with other temptations as well. Okay. So don't wait for yourself to try it. Okay. You know that it's bad for you. It's bad for your health, bad for your society. So you should always prevent it, isn't it? Yes. Okay. Debor kaham jotono ani mungko sania deborma ang bisrong wansrong malani te ang TIT nursing gora branch nke civil engineering te ani hobbies nke dance Musang malingnya Tasha. Kenal ya, teh orang tergerik. Oke, nanya hanya ada bisa musamu. Ini mungkin sana? Sania deborma. Sania. Jadi pilih presiden bay musade bawa ekdom musada kereng. Ekdom polna kereng. Iya, अच्छा मुसलमान माइकी बनोले हो किसा volunteers kan play kari Hello. TIT President is a dance. TIT. Tiga TIT ni Presiden भाई के Prime Minister है भाई. तो kayak yang from lain kisah. Ini bapak namanya sih bu. TIT भाई. Yapa. Aku kan harus sungguh bisram gondo ni borok rok ke belak kita musnah kena. Abu nak kubiko. Next. Hambai next.
Good afternoon to everyone. I am Graham Shreyang from Lakshmichara, South Tripura. I had completed my 10th standard at Holy Cross High School, Lupu. Currently, I am pursuing diploma in mechanical engineering. My hobbies is traveling. My aim in life is to become an IFS officer. Your name again, please? My name is Graham Shreyang. May I know the full form of IFS? Indian Foreign Service. Okay, for that what do you do? I have to crack UPSC exam. So for UPSC exam, what do you have to do? I have to take preparation. Okay, all the best for your future. Thank you so much, sir. Jotono Dipor Kalam, Ani Mumka Komali Tripura, Ani Paramka, Patisori, Kai currently Poritoman Namkai, Gumuti District Polytechnic, Pransumka Civil Engineer, and my aim in life is to become businesswoman. My hobbies is singing, dancing, and playing volleyball. Mana boma hai business try so. Aku tahu sih ya, hai pun mana jadi para bangsa develop ni angke, pernah mana bisnisnya tangan kan pernah, buat bisnis ni saya angke, mana great person angke, mana jadi para no boy help kena itu oke kena musuh. Belai kamu semua beribarat business kena sama ni. Jadi all over Northeast North Shillong thangke Manipur do already kaisa ima market ini kaisa sudu aro berirokmang kebangna norong nai potongma onek market aro ringai robong ni samung robong mana so cin Tripura berirokmo tahu sun buku tongma hai pun lagi teo tongma ni so sun berirokmo ni import keke teo kam belai kam konsum. Next. Isa marks rukluk sih coronavirus beri kabule coronavirus to toko dong puna ada ini ya aku sindong na biogre nya bono on khadi mai Jotono di baru kaham, an saya okra darate baisona, ani mung kaki sande berma, an parang mandai, ani susu beton bosku. Tahu PTADC Polytechnic and branch in civil and hobby singai traveler type football type wrestler and travel ungai Guwahati Mumbai jagarawa and travel khege and football ni best player and Cristiano Ronaldo wrestler great and comeback Travel kemana ni experience tamu kisu side pun. Kemana apa hai? Hak orang tu jagarawa berani musuh lagi sok tu mahu magang tu macam. Ang traveler no, ang kan bike travel kereta. Bike tu. Ang already international tour one bike complete kaya, Bhutan no, ang bike thang kaya. So apa no, ni experience hadis, ni tamu bahaya experience mana? Ang deh pada hari waktu hangai mana kalau kita sama orang, balakin sana musuh, kaya rumah building rock, sini Tripura rumah dia, hak kotor waktu hangai, lain macam nugo. Borok kotor gari ro, tai pong professional unduga, teo motivation na senang senang. Beri man logi bongaro ni kaham man itam to ham besar gitu. Ini borok ni bagi kaham kena bagi. Sini borok itu pong thai tep sentai kalau ya, tang kesan pong thani sentai tolau kalau aja, itu borok boleh educated borok, itu tahu comparison kaya tang kesan pong sentai tolau kok. Ni nama wrong tam ni bagi saya Cini Tripura tahu all over India 3 number of like education no. So Cini Tripura mana sih kita ni sini state nasi tolong tak kira. Ni sini सब समय borders no. Tenni ni sini state dan sama dengan Cibon ini Bollywood ni music industry senam kelana se Cini S.D. Burman R.D. Burman so. No all over India bong ni misalnya jatuh Cini. ठीक है So ni sini state no nasi tolong tak kira. Cini onek history onek kolom onek nang mana itu mau Cini Jeffro all over India airport kere after Maharaja Bikram Cini Indian or 2 number airport में भी kampe boito main so निजी state ni kampe pore naik kan निजी state ni kampe saya mana तारपरे আমার উপরে কমেন্ট করে ঠিক আছে
তাই কিছু তো মুম্বাই থাকা না মুম্বাই থাকা মুম্বাই ডান্স হোটেল কয়তালা ডান্স হোটেল না নুখা ডান্স হোটেল না ফের বাবা তো এম করতে গেছে ও দোয়া কো করে নেক্সট 15 ডিভিশন ও দোয়া কো নেক্সট যতন নদী ফরকাহাম সারমেন্তে বাইদার সমা আনি বুমুখা বিনা দেবরমা আনি পাড়া হিকে রেশেবাড়ি গালাই ডিস্ট্রিক্ট आं ताबुक फरायदों मेन्स पलिटेकनिक हापानियाव आंनि ब्रान्च हिके कम्पिउटार साइन्स एन्ड टेक्नोलॉजी हिके आंनि हॉबीज हिके डान्सिंग आंनि एम इन लाइफ हिके मदर टेरेसा Mother Teresa. Mother Teresa tam sama lagi. Borong itu bilang saya nih. Mother Teresa borong nih. Bini bozar nih para borong Mother Teresa. Asal mana lagi? আচ্ছা তো যাই হোক মাদার টেরেসা নো ফলো খাই গায় সেখানে বিনি যে তমানি আমরা সেখানে কামকে পড়ুই নাই হয় তারপরে ফলো খাই দিতাম থ্যাংক ইউ Saya kisah koi mo, tabung next hobbies dancing ke president tu dia ini, jawab masa apa masalah? Good afternoon everyone. My name is Pardin Chakma and I have done my schooling from St. Arnold High School, Gondachura, and I am from Dolai district. Now currently I am doing my diploma in civil engineering at Tripura Institute of Technology, and my hobby is playing football, and my aim is to crack GATE exam and enter in IIT. Judul nanti berkah, ani mungkin cuma derma, ani kami ke bogat terus naik, dapat jadi perma mungkin di TDC Polytechnic Institution, tapi je lagi perma dalam mungkin Sinan English Medium School, jadi perma mungkin branch ke civil engineering, hobby ke painting. Next. Good afternoon all. Ani Mongkha, Kumuel Tripura, Ani Para, Sagbari, Sabum South Tripura. Ang tawag TTADC Polytechnic Institute Korejawa Civil Engineering. Ini hobbies, Football skill, aim in life. Ini ulo nentori tanggung namusung. to pore thangnai pore yo je job man abuna nai paine Government job. Di perkembangan itu, saat time yang sudah darah baisuna, ani bumi khadi sudah kepikiran, ani kami khalan mereka, sini lalu kami ambai ani sister no as mana engineering pondai, tapi ani college di bawah kha, men's polytechnic and ani branch kha CST, and ani hobby kha ki ani any life juga ani Ori success mana orang je mana sih Tiprasa baru orang itu coba nama coba. Lalu mereka mau biar mulai kita saja nama. Senamara. So nong ni ang lalu main nor korang ni bukan nang bayi ni mana. Ya ani mana sister bera. Ni sister mana ni elder sister ni na younger sister. Elder sister. Orang tu tong. Tunggu ani mana. Waktu di kau kisah nong tu bang. Orang tu tong. Dok nong di. Bini sister sama pagi kisah. Bini muka sari kati pula. Bono di sini fokus itu. Selalu botek harus pergi next. Jodoh keluarga ani muka sari kati pula. Ani kami ka larmar. Ani branch ke civil engineering angtabu Gumuti district polytechnic mo politongo. Ke ani hobby ke drawing. Ani aim line ke
ang engineer naman sa mo. Noro korone parani pula engineer porna bagi engineering porna bagi noro thai so all the best noro tebo kam ke puri nomni kam ni mo tebo kam ke ke all the best. Dibor kaham jotona sarti dara baishno ani mung kha asmi debarma ang St. Andrews School in pas in hayo TIT College of Electronics and Telecommunication kami ke kamana Hobbies dancing ang belekin ang sana ni mo suwa okay kaisa nai lai sine mo samo volunteer please volunteer please play the song. Tolaro pay masa sa partner na kay langkung. Sabay manam musanang sumaro sa taon pay partner choose kay langkung man. Ay rokne na makoy ni ta din sa senior ka ba. Ay nguplo ko basa yung may kung nahadi kung niya. Kalau ko kalau Hali dari jas bisa dari tadi. 사진 나 무슨 나이나 partner kay. Hai cái đi được luôn có một đồng. Kalau buskan zel, sama orang ini. The music sẽ đặt được. 살짝만 보자. Next. Boys. On with the mic. Dibor kaham zero final finesa tem madam so te anisa salai te bai photo dara photo sono an ka linkan development angka virus company angani magic pass day TIT Institute of Technology Tiprasa Institute of Technology Engineering College Civil Transnational Body Tomotabo ani melakukan engineering ani hobi singka volleyball tunai Ani mung kan artist debarma institution Women's Polytechnic upore tongwangka metric pass kaya branch ge MLT ani hobby singe driving bike and sleeping ani M life ge MLT ni department pai professor kanyo Ani hobby singkangke driving dam sana long drive thana mo songo sir ambai 사이충도 타나 무슨 나 lagi game na suri lang muso. sir ang dol ba ke thana mo songo an palo ba dol ke thana mo songta Tibor kaham joto no ani bumung English ade ani kami ke takarjola ang Women's Polytechnic upore tongo MLT branch ani hobby singe shopping kanani Shopping. cultural they shop kami website mo joto no 6,000 Next. Anong kajuan dan rumah? An para ke Kolkata. An college sebagai CPSC dengan hobi ke dancing. Hobbies? Dancing. Dancing. Ya, doing song. GTA di situ tahu boleh tahu ini branch supir. Civil. Ani
introduction ifru kita kan full amo ajaga simi ya de puru nang future ko nang ne amo nang bagi kaisa serengan ja ঠিক আছে Lainnya masalah termuncul. Sampai. Kita mana sih kalau masuk ke Nah, sakit. Kan logi kalau ini mana semua. 당신 나 그냥 가지. Makanya berisi sama na, berisi nama ya. Jalan sama yang saya. 너는 그리 컴피티션 탈 때. Kompetisi yang perlu lainnya. 너 yang please tadi. Please. Bisa kan hit saya dulu. Iya, Song. Iya, ada छोरे नाच कमर Hai. Now please kisah lo. Oke. Level lain level. Tak lagi presiden nomor jenuh mani, jangan kita nasi makan nambah. Dia tahu nanti ini contoh presiden nomor sarana sih. Mesra keren. Soalnya saya. Ya, coba mesra keren tuh apa mesra manu? Batin nih oke. Next. Fungkahan jatuh ani bungong suari dekorma ani parang ke mandai antabo mes teknik puri tonggo medical lab technology transfer ani hobbies longka bere yani betai mami rokhla ni kaza ko Next. Respected our sir and brother and sister, good afternoon to you all. My name is Rahul Tripura. I'm from Gondachara. I came from Tolai district and my pass out school is Kumpulan Salsa Sasa Academy. I pass out my class 10 and now presently I'm going on my PTI Polytechnic Institute in Kumpulan and my hobbies is to play football and my aiming life is business. There are many type of business, but I like to choose the business, the high amount of business, but I cannot say what will come in. Next. Di pertama ani bumi hade bumi parangga pululum ani branch ante electrical engineering titi edisi polytechnic institute ni Ini mungkin sampai sana. ni hade bumi Ini nang electrical engineering puro. Ini society ni bagi nakam kan. dia mancat kani Jangan setam kan. ampun man ke je mancat kani keman ni keman Mali. Dia mangsa ni rangkut tu bagi banyak.